Ngibingelela labangcwele namhlanje egameni lenkosi yami uJesu Kristu. Ngalokukhetheke kakhulu ngithanda kubingelela abantu labasha njengoba leli kuliviki lemthandazo wabo laba khona siyanibingelela nonke. Ngithi ke nami ngalesikhathi angimane ngimbonge nje uNkulunkulu ngelithuba lokuthi bengingaba nesabelo sokuthi ngitokusho livi lakhe namhlanje. Uma beningahamba kunye nami namhlanje sifunza incwadi yezezwe zabapostoli sahluko sokuqala livesi lika 8 ingongoma lethu namhla lesikhuluma ngayo ithi Lord empower me and I will go. Nkosi ngiphe emandla khona ngitawuhamba. Sisangasifundi sahluko sethu ngifuna ukuthi ngiqale ngokuthi ngiintroduce indzaba lesitawukhuluma ngayo yamoya lwengcwele ngendzaba lexoxwako emkhathini webantu labe bathe bashaya ivangeli laNkulunkulu lababili labaqoqa laphayana eAmerica nefolosi yakhona lesiyibita ukuthi iNiagara Falls. Wasina bathi bayibuka bayihlahlela kahle babona ukuthi wathi lomunye wakhona nginesiqiniseko sokuthi lokhu kungumthombo wemandla lamakhulu lesingakhona kwasebenzisa emhlabeni. Lo seceleni kwakhe yena wathi angivumelani nawe kuloko. Mnele ngikwati ukuthi kunemthombo wemandla lamangalisako lesingawasebenzisi emhlabeni langemandla amoya lwengcwele waNkulunkulu lophilako. Ngithatha lesikhathi ngiyavuma nami ngithi ngivume ihlobo tami lekuthandzika ngivumi lo musha ukuthi sinemandla amoya lwengcwele waNkulunkulu lophilako lesingakhona kwasebenzisa ngalokuphelele ngoba nguwo umoya lwengcwele lo wenta abantu laba bantu katana nje ukuthi babe bantu labagcina bamangalisa. Uma singake sifunze lesahluko lesifunza ngaso Acts chapter 1 verse 8 ithi iBhayibheli kodwa nine nitawugcwaliswa ngemandla kamoya lwengcwele nasafikile kini moya lwengcwele niyawuba bofakazi bami eJerusalema naseSamaria nakulo lonke laseJudiya kuze kube sekugcineni kwemhlaba. Ngicela ukuthi sithathe lesithuba sivale emehlo nasibonga livi laNkulunkulu. Babelo thandzekanga lohlala ekhaya ezulwini livi lakho nangalesikhathi solo liyaphila livi lakho nangalesikhathi solo liyawenda umsebenzi empilweni tethu. Siyathandaza ukuthi ungathi bongaliphefumulela kubo bonke abantu labasha kubo bonke labancane kubo bonke nalabadala labalalele ukwende lokho wendele buhle baKristu longumfeli wethu. Amen. Hlobo lithandzekako uma sisafunza livi laNkulunkulu ngithanda ukuqaqisa nje ukuthi
ligcwele imisebenzi lemikhulu yamoya loyingcwele kaNkulunkulu lophilako nayikhona liqhaza ngalokufanele ukuthi umoya loyingcwele nguwo nangempela lothatha abantu laba bantu kadala nje ubashintshe ube bantu abamangalisako. Ngifuna ukugijima ngikhulume nje ngokuqala umuntu lofika kwengqondweni nguSawula inkosi yaka-Israyeli. Lelithi iBhayibheli uma sifundiswa ngalo abeka ngumuntu nje lebekade ordinary angumuntu kadala nje ngaphambi kokuba Samuel inceku umprofeti waNkulunkulu akwadi kumgqoba ngeligqobo lasezulwini. 1 Samuel chapter 10 verse 22 iBhayibheli ithi wathi asagqotshiwe ngeligqobo lasezulwini yena lo lebekade antengentenge wathi khanza naye asangumuntu lonemandla lamangalisako. Ithi-ke iBhayibheli uma ikhuluma ngelesikhathi Sawula eva lawa mavi ithi iBhayibheli moya loyingcwele kaNkulunkulu lophilako wafika ngemandla lamangalisako. Usaba kwakhe kwaphela kodwa waba ngumuntu lonesibinzi. So namhlanje kuliqiniso ukuthi uma moya loyingcwele kaNkulunkulu lophilako ufika empilweni yemuntu ususa konke kwesaba ufake isibinzi lesitakwenza ukuthi ukwadi kubhekana netingqinamba letiphambi kwakho. Nangempela nalomunye umuntu le uphindze asho iBhayibheli lo kumele ukuthi sikhumbutane ngaye nguye lekuthiwa nguSamson. Sathi kahle sihlabele ngisho nayo ingoma ngaSamson sihlabele siyamati abekade angumuntu lo lithi iBhayibheli uma likhuluma ngaye likhulume njengomuntu lebekade anemandla lamangalisako. Lamandla akhe labanye bayahle baphikisana basilabanye abekavele anemandla nje mdalo wakhe kodwa basilabanye emandla akhe abeka wathola etinweleni takhe. Kodwa lengifuna ukusho kithi namhlanje ukuthi uma lifundisa kahle iBhayibheli lithi emandla abeka wathola kumoya loyingcwele waNkulunkulu lophilako. Kude umuntu lebeyangenda letinto lebekade adenda ngaphandle kumlo nemandla labuya kumoya waNkulunkulu lophilako. Wathi iBhayibheli uma likhuluma ngaye wabhekana netitha nempi ayedwana wathwala eligede elidolobha ayedwana waba umuntu lokubulala libhubesi ayedwana. Hlobo thami lethandzekako nawufunda incwadi yamajaji sahluko 16 livesi lika 3 uyibone imisebenzi lemikhulu leyantiwa ngulo muntu waNkulunkulu lobekade anemandla lavela umoya loyingcwele. Phindze ngiyachaza kukhona imfihlakalo lesingayibone bathana baNkulunkulu lekhona kuphela kulabo labaniketwa emandla umoya loyingcwele waNkulunkulu lophilako. Uma wafunza lamavesi ihlobo tami lethandzekako ufike uthole ngalokusobala ufike ufunze uthole ngalokusobala livi laNkulunkulu uma libeka particularly ikakhulu ngempilo yakhe Samson ukuthi yena ithini iBhayibheli ithi iBhayibheli moya wasimakadze wehlela etikwakhe ngemandla lamakhulu kangange ukuthi leli bhubesi walibamba walidlabudlabula ngetandla takhe kwabe ngathi udlabudlabula lizinyane lembuti. Kodwa akazange abatshele boyise nenina ngaloko lokwentekile. Dikhulu chapter 14 livesi lika 6. Uma ufika qhubeka uyafunza ukuthi ikhulu sahluko 15 ithi iBhayibheli kwathi asasonzela elehi emafilisi kuSamson amemeta moya wasimakadze again wehlela kuye ngemandla kwathi letindophi lebethi sesandleni takhe tafanana netintsambo letishiswa ngemlilo tibopho tadzilika etandleni takhe. Tikhulu chapter 15 livesi lika 4. Uyabona yini sihlobo sami lesithandzekako uyabona yini
umuntu lomusha ukuthi eqinisweni lilonke lamandla lo muntu waNkulunkulu abekangaphume nje kuye kodwa abekade avela kumoya loyingcwele waNkulunkulu lophilako. Nathi namhlanje ngifuna kuba sathi ukuthi nangempela makhona emandla latholakala kumoya loyingcwele. Uma sigijima sifika eTestamenteni lelisha siyamthola umpostoli Paul, umpostoli Petro, ukuthi umpostoli Petro yona la nasimbuka kahle abekade angumuntu nje lo ngumdwebi nabo bonke lebekade anabo abekade badweba, kodwa ngenxa yokuthi behlelwa ngumoya loyingcwele baguquka baba bantu labadida ngisho bonke labo lebekade babantu ukuthi babantu labanjani. Why? Ngenxa yokuthi babesebehlelwe ngumoya loyingcwele. Ekuthakathakeni bakhe Petro simathi kahle ukuthi Jesu wamyala wamwasha abafundi bakhe wathi mina umphika, kodwa yena wathi angeke. Nangempela siyambona ukuthi wamphika ekugcineni ngoba umoya longcwele bowusengakahliswa kubo. Kodwa ithi iBhayibheli yami nangempela Jesu ekugcineni wabese uyamthethelela Petro kuJohane chapter 21 verses 15 naku 17 asho athi hawu Petro hambe kodla timvu tami. Ngithi ke hlobo tami lekuthandzekako uma simbuka Petro asashumayela ngoba asathethelelwe, ithi iBhayibheli nasehlile emoya loyingcwele waNkulunkulu lophilako yena loyo Petro lamphika Jesu shumayela inshumayelo emizuzu nje lelishumi kwaphenduka abantu labathi inkulungwane lezintathu. Ngani? Ngenxa yokuba sowehlelwe umoya loyingcwele wenda imilimo wenda into letinengi wathi noma sayalwa kuthiwe angakhulumi ngeligama la Jesu. Ithi iBhayibheli wavele washo wathi ngamane ngihloniphe uNkulunkulu kunokuthi ngingahlonipha abantu. Why? Because sowehlelwe ngumoya longcwele waNkulunkulu lophilako. Loyo moya Jesu Kristu waqondisisa kahle ukuthi angeke sente noma ngabe yini ngaphambi kuba sehlelwe nguye. Kungako athi hlalani nitawuniketwa emandla nasenwanikiwe bese niyahamba niyoshumayela ndawushumayela ngemandla. Hlobo tami lethandzekako bantu labasha lala ngikhona khona lala ngibukela khona emakhaya abantu labadzala moya loyingcwele waNkulunkulu lophilako nguwo loniketa emandla abantwana bakaNkulunkulu. Nguwo lo wenta bafunzi baJesu lebekade babantu kadana nje baba bantu labashintsha umhlaba wonke. Cabanga ukuthi kuliqiniso ukuthi ngesikhathi saapostoli singavumelana sithi livangeli lahamba lanqoba ngesibindi lesimangalisako kwathi labo labaphikisana nalo bashiwa ba-empty emathempelini abo, kodwa abantu baguquka baphendukela kuNkulunkulu. Kwabonakala ukuthi labo lebekade bangafunzanga kodwa bakhuluma tinto lebekade confuse ngisho nabothishela labakhulu, labo lebekade banganako kufundziseka ngisho nangani batholakala baja ba-strong balandzelwa abantu ngentulu kwama-Sanhedrins. Nangempela labo bebekade bete ngisho nemfundiso yebupristi kodwa batholakala banemandla kakhulu kwendlula ngisho nemasotsha aseRoma. Ngakho-ke egcineka konke kunqoba lesinako lamuhla kungenxa yemandla. Lokho kunqoba labanqoba ngako endulo nalamuhla siseniketwe kona sesinganqoba futhi langangako lamuhla, ngoba thina hlobo tami lethandzekako siniketwa emandla kuphela uma sathi ukuthi lawo mandla siwathola kuphi. Siwathola emandla kumoya loyingcwele waNkulunkulu lophilako. Ngathi uNkulunkulu yangasisida sathi ukuthi mkhulu umsebenzi lesingawenda even sibantu labasha kuphela nje uma sinenta siciniseko sokuthi umoya loyingcwele siyawuqela siyawunxusa ukuthi ube nathi. Incwadi Desire of Ages page 250 kulesicaphulo lesimangalisako lengithi bantu labasha asisilandzeleni. He
who loves Christ the most will do the greatest amount of work. Lotsandza Kristu kakhulu uyawukwenza umsebenzi lomangalisayo. There is no limit to the usefulness of one who is putting self aside. Angekude into lengede yentiwa ngumuntu lobeka mine eqeleni. Abese uthatha kusentshentiswa kwakhe ngumoya loyingcwele waNkulunkulu. Loyo muntu loyo angenta imilingo lemangalisayo. Why? Because ubeke loyo muntu loyo bumine eqeleni. Wabese uthi ngitawuthi nasengibeke mina eqeleni ngitinikele kuNkulunkulu ngalokuphelele nxuse moya loyingcwele ukuthi abe nami ngaso sonke isikhathi. Lokho kuyawukwenda ukuthi kwenteke tinto empilweni yakho longazange soze utibone umuntu lomusha, longazange soze utiqabanga ukuthi possible empilweni yakho nasempilweni yemphakathi lophila kuwo. Why? Because unqusile moya loyingcwele ukuthi abe ngakuwe. Ngisho ke sithi singeko sethu lesikhulu njengebantu labasha, lesikhulu njengebantu labadala, lesikhulu njengebantwana ukuthi sinquse moya loyingcwele ukuthi kube nguye latawuthi asebenze etimpilweni tethu, ngoba ngaphandle kwakhe kude lesingakwenda. Kunenzaba lekhulunywako lexoxwako ngalomunye umuntu lomusha lokuthiwa ngu-Evan Roberts lebekade iminyaka lengu-26 budzala, lebekade athandaza 13 years wonke athandaza angayekeli anqusa kuNkulunkulu ukuthi ungathi moya loyingcwele bekangafika athathe impilo yakhe over, abese angama impilo yakhe wathandaza watinikelela kuNkulunkulu. Kuthiwa Evans Roberts lona abekathandaza njalo nje ebusuku aqele uNkulunkulu athandazele abantu labasha nalabadzala. Kuthiwa wathandaza ukuthi ungathi uNkulunkulu bekangavakashela idolobha laseWales kuze kube lemvuselelo lemangalisako. Nangempela yabakhona imvuselelo kwaba semihlangano ebandleni lamzalwane Evans Roberts. Nangempela kuthiwa moya loyingcwele wenda umsebenzi ladume ngayo. Nangempela kuthiwa kunebantu labasha lababa 16 labaphenduka ngayitoti imvuselo leto nabo bamnqenga uNkulunkulu. Timvuselo taqhubeka tangena emiphakathini yonke. Hey, lenzaba ithi bantu labaphenduka ngenxa yokunxusa kwa Evans. Hey, ihlebo tami lekuthandzeka kuthiwa baba ngu-100,000 babathi inkulungwane letilikhulu labamukela Jesu njengenkosi nemsinzisi wetimpilo tabo. Nangempela kuthiwa bantu baguqula timpilo tabo labo labekade beba bayekela kuba, labo labekade banemikhiba leminingi bayekela konke imikhiba yabo ngoba moya loyingcwele abekasemsebentini etimpilweni tebantu. Why? Ngenxa nje yemuntu munye lomusha Evans Roberts lowathi wanxusa uNkulunkulu. Angikhathali ukuthi ngikuphi la khona umuntu lomusha, mhlawumbe la uhlala khona indzawo ledume kabi, but ngenxa yakho nangenxa yempilo yakho nangenxa yokunxusa kwakho kuNkulunkulu ukuthi kumele kwehle moya loyingcwele kaNkulunkulu lophilako, ngiyaqiniseka ngithi uma ungakuthandazela lokho kukhulu okungahle kwenteke empilweni yakho nasempilweni ye-village yangakho. Hlobo tami lethandekako, ngivumeleni ngisho ngithi moya loyingcwele waNkulunkulu lophilako uyasebenza. Ithi sihloko sethu lesikhuluma ngaso, Nkosi ngiphe amandla khona ngitawuthi ngihambe. Nangempela sesivile ukuthi amandla ayatholakala kuphela nje uma siyakuthi sithathe isikhathi sitinikele simnxuse moya loyingcwele waNkulunkulu ukuthi afinyelele kithi, ehlele kithi, akhulume nathi. And kuliqiniso lokusho live laNkulunkulu siyawuthola amandla bese sesiba bofakazi bakhe eJerusalema, eJudea naseSamaria kuze kuyofika ekupheleni kwemhlaba.
sesingiyiphetha inshumayelo yalamuhla ngithi ihlobo tami lethandzekako kunemandla lamoya latholakala kumoya oyingcwele lakhona kushintsha timpilo tebantu laba ordinary, bantu labangasilo lutho, bantu nje labangatiwa, timpilo tabo tishintshe kuphela uma labo bantu labo bayakuthi bavume ukuthi umoya oyingcwele akwadi kusebenza etimpilweni tabo. So namhlanje ngithanza kunimema bantu labasha ngithi uma kukhona la singathola khona emandla, uma kukhona la singenda khona tinto letingazange tenteke, even nakule khomfa yaseSwatini kumele ukuthi sonke sibuyele, hayi ukucabangeni kwethu kodwa sibuyele la kunemandla khona, la kunomthombo wemandla lamangalisako lokhu ngumoya oyingcwele waNkulunkulu lophilako. Sisina sikwenda lokho sihlabele liculo kamnanzi sisho sithi ngigcwalise omkhululi ngomoya oyingcwele, ungumhlobo wethu wena, mfeli wethu woza uzakhele. Ngiyacabanga ukuthi nasingayihlabela le ngoma sibantu labasha uNkulunkulu kukhona la ngakwenda etimpilweni tethu. Ngakho ngithatha lesikhathi ngithi kubo bonke labalalele, bonke labavako manje, umdzala noma umncane, kuleli viki leli lesiliphethako, iviki lemkhuleko webantu labasha, sikhuluma nje ngamoya oyingcwele waNkulunkulu lophilako. Nawe lala ukhona khona uyamenywa ukuthi dinikele ngalokuphelele kuNkulunkulu ukuthi akusebenzise ngamoya wakhe loyingcwele. Khumbula akukho nakunye lokungentiwa ngumuntu, akude lokungathi kulinganiswa lokungentiwa ngumuntu logwaliswe ngemandla amoya loyingcwele, lobeke eceleni mine wabese ukhetha kufa imihla nemalanga, athandaza anxusa. Akunenzaba ukuthi isikhathi size kanganani ukuthandaza, singafuni bo quick fix into tamasinyane, sithandaze sibantu labasha, sithandazele umoya loyingcwele, umoya loyingcwele uthembekile. Ngase uNkulunkulu bekangasibusisa, ngifuna nje kwathi ukuthi uready nalamuhla umoya loyingcwele kwehla ehlele kulabo labatamfunisisa, bamnxuse ukuthi ahlale kibo kuze kutokwenteka tinto letimangalisako ngaKristu longumfeli wethu. Ngicela sithandaze kulabo labatinikelako, labathi uNkulunkulu ngiyacela ungiphe umoya wakho loyingcwele ukuthi ngikwati nami ukuthi ngishintshe yakami impilo, ngisinase ngishintshile, ngishintshe nempilo yalabo labaseceleni kwami. Asithandazeni. Babelo tsandzekako, mdalo wezulu nemhlaba nako konke lokuhle lokukhona emhlabeni, siyabonga ukuthi uNkulunkulu lo wethembekile, usesenguye itolo lamhla naphakade, lokho lokwakwentela Nkosi bantwana bakho bapostoli nalamuhla usaready, usalungele ukuthi bongasentela ngathi siyawuqela umoya wakho loyingcwele ukuthi wehle ngakithi, siyawuqela ukuthi ukhulumisane nathi, siyawuqela ukuthi wende umehluko etindzaweni lathi silala sikhona khona, ukuthi bonke bantu ukuze ukuthi nasekwendeke njalo baguqukele kuwe, ngoba wena uNkulunkulu wemilingo, uNkulunkulu wemimangaliso, lekuguqulwa kwempilo yemuntu. La khona abantu bayawumathi umuntu ukuthi bekanjena kodwa manje akasenjalo. Sibusise lebantu labasha, usibusise labadzala, usibusise silibandla lakho even kule khofa yaseSwatini, sendele singesakhona kutendela kona ngaKristu longumfeli wethu. Amen.